Yes, hermanos, masaham los tiempos al chukuyunek pas iskanes kumam Dios yet hun solanti o kukuyek iskanes kumam Dios es hermanos. Ipan 1 Timoteo capítulo 1 ato ayoneko achama apóstol Pablo chikuy wacham acabo bien orientado chunkan Timoteo chikam kuylay kanoh chikam choslay kanoh set billahi ok acabo kuype yel ajunto chihila ay inesnap al chama apóstol Pablo y utol mashila ay versículo 3 y versículo 4 chihila tol ay choh kuyp anile ibelogyu chi apnok paitu y más al chiale atuncan Antiguo Testamento. Yo tusin ajun pastor yo alil yo tak set bilyay hiok an Antiguo Testamento y etos an Nuevo Testamento. Yul Antiguo Testamento ispichan an Antiguo Testamento atun lahon epchech panil komam Dios si ilcha el bay Éxodo capítulo 20 y palta asa pasep heb masha on galpina ho asa pasep chipina Antiguo Testamento yul con Nuevo Testamento chi ala ye an ley Moisés asa pasep chipina ley Moisés asa pas enero no, mi manculal Génesis hasta Apocalipsis. Ajunto chiala chillejón ley Moisés. Génesis hasta Apocalipsis. Más en el Antiguo Testamento chillejón ley Moisés. Entonces, hay un Antiguo Testamento chialas kati amakchi igeni amakchi eipalneni atuneptu kawal ochebil awaleptu chialay wachil palta imakchel cheek pansha al pastor yigen chut yap eni aska honsan fariseo ayap tu kauchi yije leitu yaloni santol civil el mas tele pae yeto episcuibom Jesucristo she pae episcuibom Jesucristo ajune mestol di kamwachil yuhtol chilob yeto heb ahmul shiaskadi setiu porque akawal chiyege leyaloni asa más alzan sane okay watch asa más en el ánima yoptah bom aye this is not al hunsan fariseo di ay hun sapula nepche con saduceo a hunsan saduceo di ay doctrina tol kamcha ke vincul ta ay pas exop ail Santol ayat mas kuiba Jesucristo yip anix of ail mas petiale by Jesucristo. Ako solon di ay hun is ukhwan yichamil maseki palta ay sat kando makchal huno khemna ukhwan di o yichamil is siep asa pas Jesucristo mashala chesh aisi chesh aito yinch an unsip el kanoch yutul ach an unsip el kanoch chala tol ayeto hon apno pai komam Dios pai ku kahlo palin hunel ne apai tu amsa ish nitam aiwinach lahan sakalo hun kan askaeb ángeles si Jesucristo pai tishwal mero akau kuibe yeldo asposeptishin aska fariseo chik aitohe
Shan masula el Jesucristo yueb yutul ay ya ay chiwashik an kulyu Jesucristo yet kual shebilal setyu shan kai chone setyu shan jawat ne hundi ay junel masiale ay Jesús chiwala wal ay esi kena lokta ay hunok no e burro chito yul ola nani yet kual shebilal ti tom am chito allí ate no si Jesucristo paye ay esti si pues Jesucristo paye ay esti asan yinch en vaso tsecha asa yul iltach si lahan el eswal aska mochban el kamnak yili yin wat yili palta asa yul aishap si entonces kaitun tu yili setietal juntan tele pail si uhieto Jesucristo. Entonces yo tu sin a Timoteo ma achama apóstol Pablo choche cham si kuiwahi set billahi ok ley Moisés set billahi ok ley Moisés Waldiles hermanos hasta galat sechut kuiwa pachan Pablo ihba belucham Espíritu Santo tol a ley Moisés amakchel mas kolcha yu mas el kan yihbe ley Moisés tu mas ispishan set modo chong watch il yul sat comam Dios yul Nuevo Testamento si askati asan chihao ginko kul si junto repetidas veces si el olpai con Nuevo Testamento aska Juan 3:16 si hay hunin chankotan kahol Dios si masin chechle yugin mam yet wat masan el makchel chin no ginis kul si atonundo fe makchel chin no ginis kul ais inal tolay kalin toh pal kinal más sayap ina ley tu más sayap ina 10 mandamientos tu akala masialon Jesucristo pay beskuibom hace kuiba pay más en el yulip an kinal cheyalon kan el WhatsApp is pay anima yet wat más en el makchel chia ginkul o kol chaho aspas makchel kam chia ginkul sin lo nakshayine si más allá te 10 mandamientos más allá te ley Moisés Shankay tu yili ayul Antiguo Testamento yip an ley Moisés yip an ley tu si tolchi ije la yi watch at sin ta cheje hun ley tu watch ojalá felicitar falta si hay Hechos capítulo 15 Shicham apóstol Pedro ay wahane yetu ay humiman kumbal ma amas uhi setyu sanchea hun ihasti yip ane gentil yip ane man judío mientras que hichma miet paisa ma ihcha hundi yuhe setyu sancheyal pas yip ayep que tol chije pun ley Moisés mana jundu atinani mayal el kan yihbe ley Moisés asa makchel chiak ulin Jesucristo aep chikolcha tinani sicham apóstol Pedro pa Hechos 15 yuhtushin ahun pastor yowalil yohtach isk eshanil Antiguo Testamento yeto Nuevo Testamento acham apóstol Pablo el yich ahab chamib an ley Moisés yeto hun ane chichon kam kulal hun peibale chichon kam kulal
Shiashkadi, versículo 5, Atojilas Bay, versículo 5, 1 Timoteo 1:5. Chiwal to hun chekbanileti abe, yetwat o wal kan kam kulal creyente paitu. ¿Abe? Espishan pare yulco tiempo al día, hermanos. Es fruto maisat un hichkul al do un intol chihaku kulin Jesucristo ti hanta hantol chinacha el hu set yushan mashkam Cristo in de cruz atun junto evangelio tola Cristo mashkam in de cruz yuko yop tahil mas tohla necham masan el kuyop tahil yet mashkam cham in de cruz yet masialon cham consumado es mas yip amasanil Shantol amaxel chia ginkul aep tu chia komam Dios iskol panil hep chia ginkul kun shahambal maswas ne Jesucristo yinte cruz labe tu mohal kai tu chwal ain di yinundi asposon kane yo alil entonces ley hundu palta mohal tol ahun kam kulal di chiah kan hin según versículo 5 tol chiah kam kulal creyente paitu si akta kala chut khiloni askawal tol ahun kam kulal di mas okan keselo ley Moisés ahun kam kulal du amas okan keselo lahon chekh baniletu chiwauti hunelsa chiwalto hun chekh banilti ayach maape yetwas o ahwal kan kam kulal creyente paitu abi chial el masial kapas Jesucristo ahun chekh banile chiwal kan ayes tolche kam kulne hepahun hunes Masial kan by Juan 17, Masialon kapas by Gálatas. Tol si kan ko kam kulnen ko pa hunon. Yetwa chinache el yuhe man creyente oxi tol incuibo mes. Ta akam kulal che kan. Set bilili hun hon kam kulal di ma set yetal hun chaon chip hun kam kulal di shias kadi tachitohol ne okpae abi chicotohol ne okopa de repente hay nevanon el yin kuipe entonces kotohol ne okopa sin shikaidi tachitohol ne okpae tak amchitsuil sulaye yuhisich o malisnabal abhun shatu tak amchitsula yu yihbo malisnabal ay hunchi con conciencia ta ako conciencia kamchon sula yu ton más adelante kam setietal maxel chasmit o no kwano tak amchatsula yu ha conciencia y luego sí o ahwalkan iskam kula leptu ta akapti si hep creyente entonces kan kam kulal paitu palda ay chip ehon kan hunsan wats pale chiwaldi ma chiwaldi yuhtu san common sakal chiyao ke nap alin common kane kamyelap no tap kam chico pale hunsanti hunchi hon kam kulal tu hermanos entonces un koto yuh uno sa common kuipe akaitich ala yih common kane kamyelap no si yak by chicken by common kane kamyelap no chalelap no sin ahun sansa kuipe tu tolk amchi chale payeto is kane komam Dios si un versículo ti kamyelap no
Itzetiet al kamielam no, lan ashka kalem shi. Versículo 7. Chiyoche hep chiok mestolal yin ley Moisés. Kashkal chitzah tek papaeb yaloni. Paltak amchinacha el yuhep setchiyala. Entonces, awal yin ley Moisés, awal tu chao que snapal. Ajunti mas ya pasaría to hep judíos, hep hebreos. Shan mas ipcha hun carta chich a los hebreos. Lanan pejón canep Jesucristo, lanan pejón canep hun WhatsApp set colpanile. Asan setal chal Antiguo Testamento apaisi ok mitzane. Shanet un tiempo al duyat mas ipcha an libro hebreos. Chito ma kamep no wakash by templo in Balil no kalnel no chivo. Palta chitsula y elep yus cham escritor yu hebreos. Shantol tachachico kulchich mas kunapal set bilyay hiok Antiguo Testamento yul con Nuevo Testamento di cap libro chiva recomendar a es yetwache kuyu es pastores libro Gálatas y estos libro Hebreos. ¿Abi? Calcumasanil manasan los pastores con cuyos libro Gálatas y con cuya carta a los Hebreos. O comandos que todo y con esa vuelta o seguir va versículo 8 con cuyo ni hijo a Dios.